Ongi etorri, haur lapurtuak ospitaletan. Ongi gogoratuko duzuenez, duela 5 urte, puri-purian izan zen ospitaletako haur lapurtuen afera. Zera zabaldu zen hedabideetan, bai frankismoan eta baita demokrazia hasierako urteetan ere, gure ospitaletan jaiotako ume ugari, haien amei kendu lapurtu eta beste guraso batzuei eman zitzaizkiela. Gogoratuko duzuenez, duela 5 urte konplot edo sare hitzak ere ohikoak ziren hedabideetan. Sare horietan noski, nahasirik beharko zuten ospitaletako mediku, erizain, monja, zein administrazioetako funtzionarioek, ezta? Zertan gelditu zen ura guztia. Gure lurraldeari dagokionez, 354 salaketatik, banaka batzuk, baino ez daude zabalik gaur egun. Alegia, gainerako kasu guztiak itxi egin dituzte, eta kasuok ikertzeko Eusko Jaurlaritzak osaturiko batzordeak zera erabaki zuen. Gure artean ez dagoela frogarik esateko haur lapurtu sarerik inoiz izan denik. Kontrakoa uste duten familiek ordea, urte hauetan guztietan jarraitu izan dute haien bila. Karta bat, 1994 bera jaixo baino 4 hilabete aurretik. Hemen ikusten da, zelan Arantzaramak ume bat eskatzen dagoen. Bai, haur lapurtua naiz. Monjatxua torrezan gerotxua, esaten bazelan hil zala. Hilda anaiak eta amagiarrebak. Ez dakite aurrera berdina zan. Han ikusi zutena edo erakutsi ziotena. Y ya lo siento, pero su hija se ha muerto. ¿Y cómo se ha muerto? Pues se ha muerto. Dios así lo ha querido. Ulertzen. Eta hoy pues es que mi marido ahora va a venir y tal, y bueno, tráigame a la niña. Eta esan zioten, no, su hija ya está enterrada a la hora. O sea, Beraz, zure semea ez dago hemen. Ez dago hemen lurperatuta. Ez dago ez. Lo fueron descubriendo y dijeron, no hay nada, no hay nada. Yo nunca he dicho que se pueda desintegrar, se degradan y se transforman exactamente en una cosa que se llama residuo. Asko indu, Etxeberria, Paco Etxeberriak. Baina implikatu enbertzak, gehiago honekin. Honek gehiago implikatu bertzun, honek gehiago implikatu bertzan. Gaur, urranditan, ume lapurtuen gaineko bizipenak. Ça sert à rien. Has gaitezen, lehen hitza sare eta konplot kontuez batere sinisten ez duen Paco Etxeberria forentxe entzutetsuarentzat. Paco, hace 5 años en Euskadi se empezó a hablar de una trama de niños robados. Tú lo negaste. 5 años después sigues manteniendo esa afirmación de que nunca existió una trama. Sí, estoy totalmente convencido. Yo quise advertir hace 5 años que algunas de las cosas que estaban diciendo los medios de comunicación no eran como se estaban trasladando a los ciudadanos. Y que en algunos de los aspectos que conocí de cerca, exactamente era todo lo contrario de lo que se estaba diciendo. Unos años más tarde, sostengo lo mismo, esa idea de la trama, esa idea del robo de niños, han podido ocurrir muchas cosas, irregulares y delictivas. Pero ese concepto de que en los hospitales públicos que tenemos
Se han estado robando niños de la mano de neonatólogos, pediatras o ginecólogos, sostengo que es un disparate. Okerezpanago hementxe izan zen. Bai, hementxen. Asko aldatu da lekua? Bai, ze orain dago rotonda, eta hori lehen etzegon rotonda, zegoen kurba bezala egitezun, eta kurbatik atean nintzanean aurkitu nintzen karabanakin. Eta hori. Karabanagatik gelditu, eta... Bai, frenatu nun golpean, eta orduan kotxea jo nintzitzaidan. Kotxean kontrola galdu nintzen nun. Hori da. Hemendik pasatzen zaren bakoitzean, ze pentsatzen duzu orain? Impotentzia. Ez jakitean nun dago nire semea. Errabila, morrua, ez dakit. Esango nuke gorrota, baina eske gorroto ez dakit, ez da... Impotentzia, gehien bada impotentzia, ezin dezule zer egin, ez dizutela inorrek ezer esaten, laguntzen. Andone Elizondo, 1983an haurdun zegoen 7 hilabeteko autoistripua izan zuenean. Haurra ondo zegoela esan zioten hasieran, handik gutxira ordea hil egin zela. Ambulantziak hementxe bertan atenditu zintuen? Bai. Etorri zian, sartu zeaten eta gora. Eta hemendik ospitalera? Hemendikan ospitalea. Residentziara, dara berdina. Donostiako ospitalera? Hori da. Eta ospitalean egin zuten lehenengo gauza izan zen ume atera? Hori da. Lehenengo gauza esan ziaten iritsi nintzanean, aurrata behar da, aurrata behar da. Andoneren sabeletik umea bizirik irten zen. Gero handikan 2 egunea, ubitikan atera eta gelara eraman induten. Eta galdetzen nuen nire aurra, eta azkenean etorri izan sendagile bat, edo enfermera, ez dakiz zertzen emakume bazan. Etorri izan eta esan zean, Andone, que el niño ha muerto, porque tenía un golpe en la cabeza y era mejor y tal, y piensa que ha sido un aborto, eres joven, puedes tener más hijos, y tú no te preocupes de nada, que nosotros nos encargamos de todo. Utzi dena gure esku esan zioten Andoneri ospitalean, baina hortik aurrera zer, non dago Andoneren umearen gorpua? Ez da inoan azaltzen hilo biratuta. Ez dago inoan. Osea, ospitalea igo eta hor ja galdu zian pista guztiak. Ezin da sinistu, osea, desagertuta dagoen ume bat, ez ikertzea, osea... Zaila izaten ari den gogorra. Gogorra, oso gogorra. Zaila izaten ari den bilaketa horri buruz hitz egiteko eseringo gara. Zuk ez da nuen ikusi? Ez nuen ikusi. Baina senitartekoek bai. Bai, nire anaiak eta nire ama gehiarrebak ikusi zuten, jende gehiok ikusi zuten inkubadoran, eta gero hilda anaiak eta ama gehiarrebak. Eta hori, ez dakite aurrera berdina zan, han ikusi zutena edo erakutsi ziotena. Horra Andone eta senitartekoen zalantza. Ume berbera ote zen inkubadoran ikusi zuten lehena eta ondoren erakutsi ziotena. Ez dakite ondo ez berdina zan. Aurbera zan, edo ez? Ez, hori ez. Shock egoeran egongo zineten? Bai, oso gogorra. Baina hala ere gauzak egin behar dira. Gorpua hilerrira eraman behar da, hori da. aseguru etxeekin kontaktatu. Hori da. Eta guzti hori nola egin zenuten? Ez genuen ezer egin. Beraiek enkargatu zian denetaz. Ezer. Ez genuen ezer egin. Beraiek enkargatzen ziala eta hor gehatu zen.
1985 Andonek epaiketa izan zuen autoistripuagatik, eta ez uste gehiago jaso ziren. Abokatuak esan zion, 2 urte lehenago ez zela bizirik zegoen ume batez erditu, baizik eta abortatu egin zuela, eta bazirela abortuaren berri ematen zuten dokumentuak. Istripuaren epaiketa iritsi zen, Bai. eta epaiketa horretan sorpresa. Bai, sorpresa izan duzan hori, etorri zitzaidala abogadua galdetzen ze legajo de aborto izan duzan, ez? Eta ez, aurra bizirik jaio zen, eta handika 2 egunea hil zen. Eta, daukazu legajo de aborto bezala. Eta badakizu 24 ordu baino gehiago bizitzen bada, indenizazio badaukazula, orduan moituko dugu paperak. Eta, abogadua moitu zituen, eta hori, baina orduan ere ez genuen susmoikan. Pentsatzen nuen, konfunditu intziala edo... Si sobrevivía más de 24 horas, tenía derecho a ser inscrito en el registro civil, certificado de función, registro civil, gestión de funeraria y enterramiento en un cementerio. Pero si sobrevivía menos de un día, esto estaba en la ley, no se gestionaba de la misma manera. Es perfectamente posible que en algunos de los casos, en niños que nacen muertos o mueren a las horas, nunca se les escribió en el registro civil y se gestionara prácticamente como si fuera un aborto. Las familias afectadas denuncian que los hospitales y clínicas se encargaban de todos los trámites cuando un bebé supuestamente había muerto, algo en lo que no eran competentes. Además denuncian que cuando un bebé fallece dentro de las 24 horas después del parto, es un feto y no se le considera ni nacido ni muerto. Dokumentua idaztean, Andone hartatu zuen medikua nahastu altzen. Aurra gutxienez 31 orduz bizirik egon baitzen. Handikia 30 urte beranduago, ustezko nahasmenura Andoneri bilakatu zitzaion susmo sendoa, telebistan entzun zituen hitz batzuen ondorioz. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Eta esan ahí va, niri bai hoi esan ziaten. Eta orduan, gogoratzen naiz bazkaltzen egin ala, nire semeatani. Eta esaten zean, jo, ama, eta zuketzen un ikusi aurra, eta ez, amoinak ikusi zuen, eta osabak, eta baina ez dakit, eta inoiz etzakun Campo Santoa ikustea berrun dagoen, ez, zatikan ez nu nahi sufritu, ez nu nahi, gaina Campo Santoa neukitza, eta, zurekin zeukaten kuartada perfecta, osea, istripuan hiltzala esan, eta jazta, baina horre daude esaten lapurtu egin dituztela ume asko. Eta, esaten nion, baina eske ni pentsatzea horrein nire semea lapurtu egin dutela, osea, niretzat oso horra da. Oso. Eta susmoa baldin badaukat lapurtu egin dia dela, osea, aurrea jarraitu behar dut. Eta niretzat hori dena pentsatzea zen, ez dakit, oso gogorra, oso gogorra. Una vez de que se ha puesto en marcha la maquinaria de pensar o de creer con algunos apoyos institucionales, recordemos que aquí esta idea han venido a creérsela a todos los partidos políticos. Bueno, una vez de que eso es así, ahora lo que no cabe es mirar para otro lado o archivar sin investigar. Zenbat denbora behar izan zenuen, hori, lehenengo susmoetatik, martxan jarri arte, eta bilaketa hasi arte. Hor hasi nintzen bueltak ematen, eta esan, nik horrela ezin da jarraitu, ni jakin behar detegia. Zatika, pentsatza bakarrikan hori esaten ni jakin behar detegia. Eta nik uste handikan hilabete batea edo horrela esan nula, lehenengo pasoa emango dut. Jungo naiz Campo Santoa, eta horrez bada azaltzen, orduan ja izango lehenengo susma, baina hor baldin badago, utziko dut eta kitxo, eta pixu haukendu gainetik, ez? Baina junintzanean paperak eskatzea eta esan ziatena horretzegola ezer, horrea etzala iritsi, horria izan duzan. Goatzen naiz portalean iritsi zala karta eta poioko azala, eta egondu nitzala denbora pila begiratzen, irikitzet ez dut irikitzen. Eta iriki ondoren ikusita izan duzan gogorra. Andoneren umearen gorpua etzen inoiz Polloeko hilerrira heldu, beraz abortua izango zen, baina orduan zergatik ageri da aseguru etxeak ordaindu zuela hilerrirako garraioa. Eta Polloera joan zinen egunora nola gogoratzen duzu? Oso urdurik, bildurrakin,
eta alde batetik pentsatzen nun ojala horre egotea. Eta ia, hemen bukatzen da nire historioa, ez? Baina kontrakoa izan zen. Eta horrek eraman dit, hori. Sufrimendua eta... Iruditzen bazaizu, polloera joango gara, eman zenuen zure bilaketaren lehenengo urrats hori gogoratzera. Oso ondo. Bazen. Beraz, zure semea ez dago hemen. Ez dago hemen lurperatuta. Ez dago ez. Erregistrotan, Ilarriko erregistrotan ez da inondik inora azaltzen. Ateratzen da, zabatian, sanez hemen lurperatuko zutela. Baina hemen ez dago ezarra. Ateratzen da, zuk jasotako asekuru etxearen faktura batean, hori da. Hemen lurperatu behar zutela. Hori da. Eta gero erregistroan legajo de aborto bezala jartzen du, eta jartzen du hori, egongo dela, sartuko zutela hemen. Dokumentuetan beraz badago gorpua polloera ona Ilerrira ekartzeko intentzio hori, baina gero... Baina etzan iritsi honea. Ona etzen iritsi. Hori ikustean, zer pentsatu zenuen? Zer pentsatu nuen, aurrea jarritu behar nula. Ni jakin behar nula zer egin zuten ere semeakin. Horrelako, ez dakit, irregulartasunak edo horrelako kontraesanak ikustean, zuzenean pentsatzen da, nire aur lapurtua izan da, edo akatsak, administrazio akatsak izan direla ere pentsatu daiteke. Ez, kanposantuan etorri nintzanean, eta ia hemen ez zegoela ikusita, hori ja pentsatu nun zerbait bat zegoela hemen. Eta gero ia beste paperak hasi nintzanean jasotzen, hor ja konturatu nintzen ja hor lapurtu badala. Zalantzarik ez daukazu? Ez. Naiz eta justiziak kasu artxibatu duen? Hori da. Todas las mujeres se merecen el trato de que sean analizados sus ejemplos con todo detalle, con todo el esfuerzo institucional. Y yo creo que eso en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha hecho porque el fiscal jefe así lo decidió y porque la Ertzaintza ha tenido unidades concretas trabajando durante varios años a este respecto. Y cuando aquí judicialmente se han archivado las diligencias es porque se ha llegado a la conclusión de que el tema no era no creíble, sino que había datos suficientes como para pensar que no se había producido tal robo. Kanpotik ikusita batek baino gehiagok pentsatuko du zergatik, etzen Ilerrira joan lehenago, urteak eta urteak pasa behar izan ziren ona etortzeko. Bueno, ospitalian esan zeatenean beraiek enkargatzen ziala eta ez sufritzeko gaztean itzala eta pentsatzeko aborto bat izan duzala eta hori, eta orduan ja burutik kendu egin nun. Eta ja esan ez denek gehiago sufritu. Eta horrela pasadia urteak. Zure bihotzak zer esaten dizu? Hor dagola, biziri dagola. Hor dagola nunbait. Eta jarraitu behar detela bilatzen. Hori esaten dit, jarraitzeko. Bueno, ama, sekulo ez dut lan aurrez aurre preguntau, baina pixkate zeuke zeure historizie, kontau zeinke, zelan izan zain. Bai. Nire lehenko hemen Markinen, holan iluntziko 11 kaldera edo, ure botan itxun. Eta hemengo medikuan ahunitzen, eta haren medikuk ezausten, enak isela aileko nitzen Bilbora. Zenauela total zabalik. Eta biskor juteko. Orduen, hunitzen Bilbora, eta bisa ongosiko 7 kaldera enpinaban partue. Eta etorri zala handi gerotxua monjatxu bat, eta ez ustela, hile izala. Markinan gaude, Mari Carmen Muñoz Guren eta haren alaba Rakelekin. Gogoratzen ari dira beste Rakel ura jaiotzean jazotako kontu arraroak Mari Carmenen ustez.
Lehena, zenbat kostatu zitzaion amari anestesiatik behar bezala esnatzea. Bigarrena, zertarako halako prisarik klinikara joateko, gero zer eta ordu mordoa eman behar izan zituelako zain Rakel ezerditu arte. Eta partu ebe, enitzela Bilbora jaioko esan bertoko medikuek, eta urrengo eguneko goxiko zazpirek aldien euki. Hori bizan, pixka raru, Orduan ja, zieratik ikusi zen duzan, gauza raruek, baina orduan ezin orduan enitzen konsiente raru zinik. Eta gero, hoxe, deitxu zuen hil zela esaten? Deitxu ben, pasiluen jote ban orduen telefonuek. Eta gure habitazioetik entzun egin Andrasko baten, bosa zelan ezaban, con la bonita que estaba, holan txokautela entxe. Eta neu pentsetan, bat ematile inde, eta ia neuriedan, nozetorriko monji edo hartu bana, monjatxua torrezan gerotxua, esaten zelan hile inzala. Eta zuk orduan, oin arte, ja, ez duzu sospetxau behin? Sekulo bez. Ointxe dala 6 urte eta erdira arte, sekulo bez. Da aitapez? Aitapez. Eta lehenengo ikusi zen duenin telebistan ume lapurtuen kasu eta ze komentarixo eukizen duen aitaz edo? Ezke, ikusi gendun, eta telefonu joban segixen. Eta zeu izin zinen, telefonu joban, zeu izin zinen. Geu egol ginen esaten, baina espeu humilde besteu ikusi, eta guri beste honemeste paseule ikigun, eta joban telefonu eta zeu esaten gauza bardine. Bai, bakit, kasualidadi, ez dakit kasualidadek existitzen dizen, edo ez, baina... Ez dakit, baina hasi zentzen bai. Hori neu bakordetenaz, bai. 1963an irudian duzuen Mari Carmenek Rakel izeneko alaba izan zuen. Ez da irudian ageri zaizuen izen berdineko Rakel hau, baizik eta beste Rakel bat, pantailan duzuenaren aizpa nagusia behartzuena. Urte batzuk lehenago jaioa beraz, Bilboko Gineko Jatreo izeneko ospitalean. Umea inkubadora beharrean zegoelakoan ordea, beste klinika batera eraman zuten Rakel, Prokardiakos izenpean ezagutzen den klinikara, eta handik ordu gutxi batzuetara zera esan zieten gurasoei, Rakel jaioberria Prokardiakos klinikan bertan hiltzela itota. Umearen gorpua ez zuten ikusi, eta ehorzketa klinikaren esku gelditu zen. Familiak oso gerora jakin zuen Derioko hilerriko hobi komun batean sartu zutela Rakel. Eta hilerrian bertan aurkitu zuten gurasoek dokumentu bat, zera zioena. Umea etzela aipaturiko Prokardiakos klinika hartan hil, Bilboko ospitale nagusian baizik, Basurton alegia. Bertan, Basurton jakin zuten umeari autopsia egin zitzaiola, naiz eta gurasoen baimenik ez izan, guztiz derrigorra bada ere. Basurton bertan baziren gordeak Rakel izan zenaren organoen laginak. Haien DNA aztertu ostean, Pujana Muñoz Guren familiarenak zirela erakutsi omen zen bertan. Baina aurrez izaniko irregulartasun guztiak kontutan hartuz, familiak erabaki zuen bigarren froga bat egitea. Asko nahastu zitzaien prozesua, izan ere, ez dute emaitza argigarririk lortu, eta hirugarren froga bat ere egiteko prestaude orain. Espainia estatuko mugetatik haratago joango dira horretarako, ez baitira fidatzen, ez hemen, ez eta Madrilen eskura dituzten aukerez. Nahiko susmagarriak egiten diren hainbat dokumentu aurkitu dituzue, baina hala ere izango dira kasua kanpotik ikusten dituztenak eta pentsatuko dutenak, galdutako hildako ume baten historia besterik ez da hau, eta dena sortzen ari dira, ez errez ez dagoen leku batetik. Hori ikusten dutenei zer esango zenieke? Ez tozte asko ardure, nintzen ez tozte jentik pentsen da bena ez tozte ardure. Nik nahi jote gixe jakitxie, eta, batzuk sinestuko dabe, beste batzuk ez. Bizkaiko Gotzaitegiko historia artxibotara ere jo zenuten. Bai. Zertarako? Umiai, lehenengo klinikatik Gineko Jatreotik Prokardiakos eta Erubenien, monjatxu batek esatzen bada espada Gineko Jatreon aguas de socorro emongotzela. Da umi bautizetie. Eta emotzen aguas de socorro, eta supuestamente artxibo horrek egonen bidau Gotzaitek isen. Baina ez da agertzen ezer. Ume lapurtuen familiengandik orain arte 50 eskaera jaso ditugu, gutxi gora bera. Baina orain arte inoiz ez dugu aurkitu ezer.
Orduan ez dago trabarik, ez dago oztoporik, baina ez daukagu beraiek bilatzen dutena. Gotzaitegiak ere gordetzen ditu paperak? Zaintzuk falta dira? Guaz de sokorro moduen, egon bilitzakena, eukotxuz bebai, artxibuetan gauza asko. Ez bakarrik nire kasuen, nire modun gau esan kasu askotan. Ez dute topatzen nahi dutena, datuak ez daudelako. Hona hemen Luis Miguel Kerejeta, mediku forentxea. Kargu nagusia dugu patologia zerbitzuan medikuntza legalaren Euskal Institutuan. Presente izan da gorpuak hilobietatik atera izan diren 8 alditan. En parte, las familias no se han sentido bien tratadas. Llámese administración, el Estado, lo que sea, ¿no? Porque tenemos que entender que son personas que tienen una inquietud, un problema, y el Estado está obligado a responder. Personalmente hay que tratarles bien. Y entonces yo creo que ha habido casos, y yo creo que en el caso de los Losa Ocariz probablemente también, pues bueno, esa intervención no fue del todo satisfactoria. Zuekin Losa Ocariz familia donostiarra. 1977an Rebeka izeneko alaba zerditu zen ama Mercedes, Donostiako Martin Santos ospitalean. Bat-batean, baina, jaio berria inkubadoran sartu beharra zegoela eta Rebeka Arantzazuko ospitalera eramango zutela esan zioten amari, eta baita hurrengo egunean Rebeka hil egin zela ere. Hiletaren prozedurarako familiak bazuen seguru bat kontrataturik. Hildako aurra Losa Ocariz familiaren panteoian sartu zuten, baina ama nonbait susmo txarrak joa izan zen orduz geroztik. 2012ko urtarrilean familiakideak exhumazioa egitera joan zirenean, ondoren entzungo duzuena gertatu zen. Pues bueno, la verdad es que hace un día como el día de la exhumación, que fuimos a hacer el tema. La verdad es que hacía bastante frío, hace mucho frío también. Sí, que hacía un frío, que hacía así un sol raso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahora ya estamos 40 años, bueno, desde que nació Rebeca, y a ver. Bueno, a mí me encantaría que fuera el 41, estar ahora aquí todos, riéndonos y montar un fiestón familiar. Sí, porque de los que hacen época. Exacto. Era una mañana muy fría, nos organizamos para ir en coches, en autobús o como fuera, y aparecimos allí toda la familia, con mis padres también, cuando llegamos al cementerio, y ahí estábamos. Había algunos medios de comunicación, entonces estuvimos esperando porque no llegaba la jueza. Por fin llegó la jueza, aparecieron la jueza, la secretaria judicial, miembros del Instituto Anatómico Forense de Guipúzcoa, ¿no? Porque eran los que iban a proceder a la exhumación. Recuerdo que fueron sacando objetos, y cuando llegó el caso de la caja de nuestra hermana, había una especie de pañuelo o de gasa, lo fueron descubriendo y dijeron: no hay nada, y se miraron entre ellos: no hay nada, y todos nosotros: no hay nada. Los Losa Ocariz te han llegado a echar en cara, y son unos de los protagonistas de nuestro programa, te han llegado a echar en cara que allí no había nada y después que sí que había algo. No, yo no afirmé eso. Yo hablé en Radio Euskadi al mismo tiempo que habló el director del Instituto Vasco de Medicina Legal, que es el que dijo que no había nada. Y ahí entramos en la discusión de cómo no hay nada. Si no hay nada, no hay nada, la verdad es que esto es muy sospechoso. Pero el problema es que no hubiera nada, sí había cosas. De esto nos enteramos con el transcurso del tiempo. Ikusiko duzuenez, gure bi forentxeak ez datoz guztiz bat, jaio berri baten gorpua noraino desagertu daitekeen, nola eta zergatik zehaztu behar izan ezkero. Casualidad, los dos exhumaciones que se hicieron directamente en tierra, los esqueletos están completos, enterrados directamente en tierra. En otros casos estamos hablando de nichos, es decir, estructuras que protegen. Entonces tenemos un sarcófago de hormigón que protege a su vez una caja, que protege a su vez unos restos. Ahí no se puede explicar una descomposición o una desaparición de los restos, no se puede.
Galdetu dezagun berriro beraz, posible da ala ez jaio berri baten gorpua ia erabat desagertzea 20-30 urteren buruan. Yo nunca he dicho que que se pueda desintegrar. Como alguno me dijo, es que se va a volatilizar. No se volatiliza los restos. Se degradan y se transforman exactamente en una cosa que se llama residuo. Y en ese residuo puede estar la solución al caso. Todos podemos estar de acuerdo que en situaciones absolutamente excepcionales, pero digo excepcionales, de acidez, de humedad, absolutamente fuera de lugar, y eso se ha producido en estos casos. Lo mandan a Madrid y empiezan a analizar y nos dicen que han aparecido 2 milímetros de una falange de un bebé, de un dedito de un bebé, 2 milímetros. Mis padres, pues bueno, se hicieron las pruebas de ADN, pero nos advierten que como es una prueba muy complicada y como la muestra es mínima, que no va a quedar, probablemente no se puede hacer un contraanálisis, ya nos están cerrando. Y entonces al final, que puede coincidir en el 99%, que sí hubo, por tanto, se supone un cuerpo de un bebé enterrado. De todos los casos en que ha sido posible extraer ADN, el 100% arroja el resultado del no robo. Cuando recibimos ese informe, nosotros también lo ponemos en manos de especialistas, nos advierten que pidamos esa muestra para hacer el contraanálisis, en la cual ya nos han advertido que no hay muestra. Se cerró el caso, se sobreseyó hasta que nosotros presentáramos nuevas pruebas o se encontraran nuevas pruebas para seguir investigando sobre el caso. Se puede llegar a decir que a un niño prematuro le pueden desaparecer los huesos. Pues sí, en eso no estamos en desacuerdo. Pero en el caso de los bebés robos no estamos hablando en ningún momento de niños prematuros. A un feto de 8 meses le pueden desaparecer los huesos y los dientes. Seguro que en ese punto Paco y yo no discrepamos. Mendikan, hemen. Epa, egunon. Kaixo, egunon. Begira, galdera bat egin nahi nun. Oindala 5 urte etorri nintzen, aben bila, ni nabil nire aizpa baten bila, jaiosan, supuestamente, baina, bueno, amak eta ez daka inungo agirikan, eta orduan, bueno, hau eskatu nun, oindala 5 urte jakiteko, bueno, legajo de aborto edo hori dana, ez? Hau da, 57 kontua. Dokumentazio hori desagertu zen, errezan, ondatu zen? Ez dakigu. Ez dakizu, Gu hemen lankide guztiak nahiko berriak gaude. Dugu daramago hemen 15 urte. Bai. Gero 10, guk ez dakagu inungo arazorik informazioa emateko. Bai. Publikoa dalako. Bai. Ez que, arraruena da, ere, paper batzuk oindala, bueno, ez hainbeste urte, eseotia, esaten dut, elkanon garaian, oendikan existitzeiala paperak. Bai. Baina... Ni ados dago zuekin, ez dakat inungo arazorik. Hau, argiago euki bergenula dena, baina azkenean hemendikan interinoak izaten da, fijoa daudea baita. Baina, azkenean, pasatzen da hemendikan inbeste jenderik, ezin dela gehiago. Ez du esan, ez erreintzian edo ondatu intzian, garai hartan esan ziguten hori. Eske inundazio baten dana desagertu zen. Oan momentuz ez, momentuz behaiek ere ez dakik, behaiek funtzionario dia, bere lan aiteue, guri aten dute diguna 16 urte edo lanen antzeola, eta beha, eman digu bere esplikazioa. Orduan, gauza handik ez da, Beitu, nire izena Marian da, eta galdera bat itian nahi dizut. Beitu, niri beti, ni izatez, nire gurason bila nabil, suposatzea ni lapurtuta naizela, bai, aur lapurtua naiz. Zeren nik lagun batzuk batzuk dazkat adoptatu legalak, eta adoptatu legalak dianak, hilabete tardin, bere ama ezautzeko, boterea bakae, sujotezea diputazioa behaiek entregatu babelak. Eta zure ama baldimak zein dan, hilabete tardin ezautzia bakazu. Beste batzu bat daude, irregulartasunak dazkaenak, eta horiek papelak lortu ezinikan daudela. Eta gero agertzen naiz ni. Beti nire gurasoak esan zidaten ni adoptatuan nintzala. Nik hau irakurtzeet eta niri iruditze zait biologiko bezala agertzen naizela. Ez baldiman nintzen lapurtua izango
nola laike pertsona esteril baten umia bezala agertzia? Ez daka zentzuikan. Ez daka zentzuikan. Aman dontokin eta aitan dontokin agertzeian izenak, nire guraso adoptibon izenak dira. Eta gainera nire ama esterila esan, ezin dinduen erditu horreatikan. 11 urten askanetikan beti esan didate ni adoptatua naizela, baina nik beti nahi izan dut jakin, zein dan egila eta nondikan natorren. Eta ikusten nun bai nire amaitan ere aitai ez zitzaiela gustatzen. Ez zuten nahi ontaz hitz egitea. Marian Zubia, Orion bizi da, 45 urte ditu. Ikertzen hasi bezain pronto, informazio harrigarriak biltzen hasi zen Marian, hasieran Gipuzkoako artxibategian. Lehen dabiziko ezustea, Tolosako Asunción klinikan jaio zela. Bigarrena, Marianentzat sinestezina, segidan entzungo duzuen ondorengo hau. Eta hor, ginekologuak zertifikatzeu erditu ninduela nire ama adoptiboa zala. Hori faltsua da. Zen nire ama esterila esan. Claro, registro zibiletik anatean nintzanen, ni harrituta neon. Nire ama naizpa bat eta obizirikan, eta deitu nion, harrituta gehiatu zen. Eta esan zian, nola zu Tolosatik zatozela. Guri ez digu hori esan. Zu Madridetik ekarri zintuzten. Bai egon ziala 3 egun, inorketzegilela nere gurasok nun zian, 3 egun horietan jenia erotu intzan nere gurason bila, eta 3 egunetara nerekin agertu ziren. Sí me imagino ejemplos concretos en donde la madre de la criatura y la abuela de la criatura acaso dijeron, doctor, el niño se va a entregar en adopción, no queremos por favor que esto trascienda, no anoten la historia clínica, lo cual es incorrecto. Pero sí puedo pensar que algunas de esas cosas se negociaron o se gestionaron un poco como a escondidas. Nun egon zeate eta, amak esan ziola, behaiek egon ziala 3 egun Madriden, junziala Eskorial plazara, eta han agertu zitzaiela emakume bat ume batekin. Eta emakume horrek umia entregatu ziola. Madrildik ekarri altzuten Marian, ala Tolosako Asunción klinikan jaio ote zen. Tolosan galdetu eta ara zer erantzun zioten. Orduan, hori dana jakinda, nintzan apaizana. Eta hortan, papel hortan jartzeu, ni bat aiatuta izan naizela, 1972ko azaruak 14 Elgoibarren. Orduan ez dakazentu ikan. Batek esateu Madridetik atorrela. Beste batek esateu Asuncionen jaio naizela. Batek Madriden bataiatu naizela. Eta agiriak esateue hemen Elgoibarren bataiatuta izan naizela. Orduan, ja ez dakitze pentsatu. Ja ez dakitze pentsatu egile esan. Ikusten duzuenez, 3 lagun bildu ditugu haien kezkaz hitz egin diezaguten. Ezkerraldean Maite Bastoz Zarauztarra, erdian Kandida Arruti Oriotarra, eta eskuinaldean honezkero haren kasua ezagutzen dugun Marian Zubia, Orion bizidena ere. Entzunadi orain Kandidaren kontakizunari. 2011an ere ez gendun hainbeste pasa, hainbeste zulo miatu, eta eskutzik geratu ginen. Eta nire kasua, ostutako, lapurtutako esangoet, olaxi esangoet. Ni basarretarra naiz. Orduan, nire ama izan zeten, bizkia zauzkala, eta bizki horiek ondo jaio alizateko, mediku bat bere itxean hartuko zula nire ama. Baina nire ama, basarretarra izan ez, esan zion, ni nola geratuko naiz zure itxean, nik gizonak, umeak dauzkat, eta nik izin detemen gehatu. Orduan, bildurraren aurrean, bere koñatan ere izeban, inesiri itxen gehatu zen, Orion herrian. Bueno, bale. Orduan, nire ama beti izan du Miracruzen gainean, en alto de Miracruz. Baina, claro, ikusten danez, atergorrieta zan. San Jose, San Jose eta klinika 18 de julio. 18 de julio. Posguerra pura y dura.
Kandidaren aizpa bikiak beraz ategorrietako klinika horretan jaio ziren, eta hortik aurrera zer? Gero, han jaiota ikusizuna bakarra izan zen nire izeba. Ordu, nire amak beti hiltzara ustezun, baina nire aita sekulan etzu sinistu, umeaik hilazianek. Zergatik? Juntzan handik urrungo eunea aurrak ikustea. Eta esan zieten, han nun dauden ako sieskaitan zure umeak. Eta ez zitun ikusire egin. A ber, eske gertatuz, nire aman kasuan gertatu zan, amak eukizun umea, beak ikusizun umea, neska zan, oso potolita, oso polita, eramantzuen umea, eta behan gelditu zan. Etorri zan monja, eta neka pizkatea esan zion, ya lo siento, pero su hija se ha muerto. ¿Y cómo se ha muerto? Pues se ha muerto, Dios así lo ha querido. Ulertzen, eta oye, pues es que mi marido ahora va a venir y tal, y bueno, tráigame a la niña, no, y tal. Eta orduan nire amaz eskan erropak, eta esan zion, pues vístelo usted a la niña, no la deje desnuda, y me la trae. Eta orduan, monjak hartu zuen umia, amantzion nire ama, eta esan zion, no se la voy a dejar a usted, le da un beso para despedirse y me la llevo. Eta orduan nire amak musu bat emantzion umia, eta bea beti esatezun, umia hori berua zeon. Etxe honotza. Eta orduan, amantzun umia, nire aita etorri zan handikan, ordu betea hola. Eta kau, eske nire amak esatezun, gu badakau panteoia hori jon, guk enterratuko du, ez, hemen jardinen. Jardinen, esatezun, nire ama, nola leitu, bai, lasai, está bendecido el jardín, esan zion nire amai. Eta nire ama kakain da, gero, aita etorri, aitak esan zion, bueno, quiero ver a mi hija, eta ez dakiz zer da. Eta esan zion, no, su hija ya está enterrada a la hora. O sea, hori oso fuertea da, ze garaia zan. Zan garai bat oso txarra. Bildurra zaken, zan posguerra pura y dura. Eske baten du kulebroi badala, ulertze? Nire kulebroia, zure kulebroia, baina ez da kulebroia da, realidade bat. Zuke ez deu pena eman nahi, du nahi deu justizia. Hori da, eta nik eskatuko nioke, nik benetan, hemen bilatzeko, lehen da biziko ukatuzuna edo etzala bilatzen da itxizuna oso azkar, Etxeberria jauna, con todos mis honores, on asko indu, Etxeberria, Pako Etxeberriak. Baina implikatu inbertzan, gehiago honekin. Honek gehiago implikatu bertzun, honekin gehiago implikatu bertzan. Por todo lo que tú describes, o sea, la visión que tú nos das es completamente opuesta a la que tenemos después de hablar con los protagonistas del programa, ¿no? Con quienes nos quedamos con una impresión, la de que algunos médicos, enfermeras, actuaban con impunidad. Pero tú lo pintas como si aquello fuese completamente imposible. Se actuaba con el paternalismo de la época, donde cuando a una mujer le moría un niño y lloraba, que es lo normal, el médico le podía decir, no seas tonta, eres una mujer joven, todavía podrás tener más hijos. Eso hoy día sería impensable. Pero en aquel tiempo quizás se quiso resolver el asunto con esta dureza. Si así fue, me parece que se hizo mal. Y puede que esa mujer le haya quedado incrustado para siempre pues un acontecimiento que en su intimidad es enormemente grave y a fecha de ahora, esa mujer, por la forma en cómo le trataron, quiera pensar que quizás fue engañada. Badira aditu batzuk ukatu egiten dutenak haur lapurtuen trama izan zela. Adopzio irregularrei buruz hitz egiten dute. Dokumentuetan eta adopzio irregularra asko ikusten die, nik usteot hor atzetik trama bat egon zela. Sare antolaturik inoiz egon ote zen. Ume lapurtuen inguruan dudak handiagoak dira adopzio irregularren kasuetan baino. Tramak zer esan nahi du? Antolatuta zeuden, hainbat jende, hainbat pertsonai zeudela horren atzetik. Bai, jente asko. Eta importantiek, asko. Asko, pentsau baino gehiago. Nien haino esateko trama dauenik, baina
adopzio irregularra dauzela asko, bai, ume asko desagertu dira, bai. Itziar bilbatua dugu Pujana Muñoz guren familiaren abokatua. Lanean ari da haur lapurtuen kasuekin, Rakelena adibidez. Eta baita adopzio irregularrekin ere, besteak beste, segidan ezagutuko dugun Arantzaren kasua. Eta zer pasa zan kasu horretan? Dokumentazio bat topo ban. Hemen daukau karta bat, 1974 bera jaixo baino 4 hilabete aurretik. Hemen ikusten da, zelan Arantzaramak ume bat eskatzen dagoen. Eta dinotzela hemen, neska bat. Porque justo hilkakon, 3 urteko ume bat, leuzemiaz, eta berak eziban jaumik auki. Eta zauen oso triste, oso txarto, eta zauen monja baten intermediazioi eskatzen, mediko batek esan da, persona beste bateaz kontaktuen ipintzeko, una tal señorita directora de la casa, ume bat eskatzen. Pedido asko daukela, baina, beran eskakizune kontu nukiko da bela, eta listan sartuko zala. Lau hilabete gero Arantza jaixoten da. Eta Arantza jaixo, eta 24 ordure, beran guraso adoptibuk inskribitzen dabe Arantza. Euren abizenakin. Eta hori etzen prozedura? Kasu honetan, procedimiento espres bat egon zan. Lehenengo desamparu deklarau bide, instituzio baten bide kargu, baina ezin dana da, bertan egunin, horrek instituzio zurimone umi. Zuk eskuartean dituzun kasuengatik, argi eta garbi daukazu, irregulartasunak egon bazeudela. Asko. Zein izan da administrazioaren papera bilaketa guzti honetan? Pasibitate absoluto. Pasibitate horri ze azalpen ematen diozuzuk? Interes asko dauela. Responsabilia handixe da. Estatuana, gobernuarena, eta diru asko da. Ez lik asumidu. Ez lik edo asumidu hau responsabilia dioi. Diru asko dagoela tartean diozu? Diru asko egon da traman. Hor zauen, jentik diru zaukenak edo diruik ezaukenak. Jente normalak, hilero urtero etxe ban, bizitza bat Bilbora urteko diru eruta. Osa, plazu eta pagete benumik. Hori parte bat da. Gero, responsalia di administrazio jana, ez leike admitidu. Osa, responsalia politiku, da sartute instituzio asko, admititzeko handixe da. Ez da behon hartuko, porque handixe da. No hubo niños robados, entonces, ¿qué hubo? Yo lo que puedo pensar que hubo es que con muchos niños que lamentablemente estaban siendo abandonados en circunstancias tristes, y esto hay que comprenderlo en la época y en aquellas mujeres, seguramente se comercializó con ellos indebidamente. Cuando no creo es que exista la idea del robo en el que se implican una serie de médicos porque lo que tienen es una trama para sacar dinero, como se llegó a decir hace unos años. Bilbon zagoezen piso batzupe bai, neskaka ordun zagoezenak guras gorute ben, edo hortik gero ospitxaleta beti munjaki jutezin, edo baten bateaz, ez benizten jendi bakarrik, dokumentazio bati pesesan emoten, eta jente asko daki ze pasau den, baina ez da be deklaretan. Ezin duzu izenik esan? Ez. Zure kontra joan daitezkelako? Beste batzuen kontra joan diren moduan? Bai. Estás hablando entonces de compraventa de niños, pero siempre autorizado por unas madres presionadas por una sociedad. Unas madres que no supieron lo que ocurría, unas madres que fueron engañadas por el contexto en el que estaban, mujeres jóvenes que tuvieron que mirar para otro lado. Uste duzu Rakelek inoiz bere aizpa aurkituko duela eta Arantzak bere gurasoak aurkituko dituela? Esperantzi zagaltzen, baina gatza, zaila, porque eske umik daz Espainia mailan eta ume asko atzerrira beroran zin. Orduan, umik egon likez mundu oso.
fuera encantador. Bueno, se han hecho, que yo conozca, 3 comisiones de investigación. La Juntas Generales de Guipúzcoa, la que se hizo en el Parlamento Vasco y la que se hizo en el Senado en Madrid. Yo he comparecido en las 3. En las 3. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera Jacques Cousteau, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Interes asko da tapatzeko. Leku askotikan. Eta lehenengo gauza da politikoki. Dori, zuretzat erregalua. Estoy buscando melodía para tener como llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, Sindogara y Violeta Chico Buarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros. ¿Cuál es el mensaje que lanzarías a esas personas que buscan la verdad? Bueno, yo creo que tienen que confiar en las instituciones, porque Eso es precisamente lo que no hacen. Bueno, es que cuando llegan los resultados y la noticia no es la que ellos esperan, tienden a pensar que han sido engañados y que todos formamos parte de una trama monumental. Esto es injusto para los genetistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que es el sitio donde se han analizado las muestras de interés judicial. Yo, como médico forense y como perito que me dedico a hacer exhumaciones, no tengo ningún elemento de juicio para decir si ha habido o no trama de bebés robados. No la tengo, porque además no es mi función. Yo creo que Paco Etxeberria se siente en una libertad de opinar que no tengo yo. Garai hartan, medikuei ezin zitzaien ezarra esan, jainkoak ziren. Apaizak, beste hainbeste. Monjak, beste hainbeste. Diputazioak adibidez. Zerbait gaizki indula. Egongo zan. Bilaketa guztiarekin hasi zinetenean, gurasoek zer esaten zuten? Bueno, nira oso gogorra da, orduan boixe. Bera azkenera arte nahi izan jarraitza doiela, eta haitxe, Emozionatzen zara. Si por ti fuese, este programa no debería ni existir, porque
En realidad no hay casos. Yo creo que este programa debe existir, precisamente para aclarar las cosas. Y en él tienen que hablar las autoridades, por ejemplo, sanitarias y los colegios de médicos y otras autoridades. Y también aquellos abogados que durante un tiempo han estado en los medios de comunicación diciendo que existían robos, a ver qué opinión tienen ahora. Porque conozco algunos que, como yo, muy al principio pensaban que sí había robos y cuando han tenido que atender como profesionales del derecho, y les conozco, me han dicho, Paco, la verdad es que yo pienso de una manera distinta. Bueno, pues para explicar esa posición te hemos tenido aquí. Eskerrik asko. Bueno.